يص يص ص يص يومئذ يص يصدر dengar الناس أشتاتا ليروا أعمالهم تنخى مثقال ذرة خيرا يره Rai dengar khairan yarah مثقال ذرة خيرا يره خيرا خيرا tin dengung ikhfa مثقال ذرة شرا يره Rai dengung juga syarran yarah مثقال ذرة شرا يره Taulah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Taulah. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره kemudian sedikit tambahan ketika di waqaf laha berapa lahannya raha di tidak tersendak tersentak tidak sentak. Kalau tersentak terjadi hamzah zilzalaha ha itu timbul hamzah ha apa dia apa ha lepas idza zulzilatil ardu zilzalaha baik laha mutun yang mutun itu bit hamzah tambah huruf laha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha baca tambahan pada tempat termasuk mat iwat wal adiyati dhabha 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 ha mutun jadi hana mutun wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha hafid teliti hotel hafalan ijok yang Dewan Hakim dia perhatikan tak tambah pada fasahan tambah huruf coba makhraj gad kan tiba piuh-piuh yang mat iwak gad hai pun pun bukan hana kan wajib hana perhatikan akhir-akhir kan ra masih hana ra yang dua buah baris yang piuh-piuh ra biasa ra hanya mau hamzah kita mau hamzah ya ihdinas sirata ra bacaan tebal kan bi'ra